chay program ang kay Reuche. Radio program number 12 line isak 12. O pwede program much abang pachawi na wewe. Ay chungal kay pani. Tang rangkala ko rakso ko and Pompey u. Paula pang transanan kan ko. Pang kilikan ko nanalang ko nan kanyay ko. H1 wow choror on kapna Pompey. Karlang kapna o chona machmal kapna. Speaker and legislature o yung umichong ko sanet kan. Song ko pun labalap o yung umisong ko pun kan. Kaya ticheka ng Piliam Chiak, Mumotso o nantakan government silu o utak putakan Pompey umsak. Sang pinilap pachotiton kalapin Pompey o pachotilalet kap na marami. Kaya Reuche, yay sa pulman Pompey radio program nyo, mawiyawita po ang saksagaray ki John Pompey, karoralap kasampankan, mawiwiyawi tamok magit nanok santat na. O ngay swan with Talatore, Local Government Liaison Officer PIO, o Mr. Henrik Stevenson, Public Affairs Officer, may pakitaw to pen radio program and ranwich. Rakayo niya at May 10, Barlete sa Tuaw, Kapnan Pompey, Tianor po Marcelo Peterson, Yanar Chaweta, Kasarawian Rishtan Yalamalan, and Lapalapen Forum Fisheries Agency, Topiskan Meb Kwaki, Apali o Kawit, Kapaykan Sang Talieset, Aray Michim Kapuki Asak, and Parent Totokan. We alaman ang wech, Chepta ni May 10, o Pemsaklan ni May Asak, Riyakitesak Tuwa. Ni Kasarawian Richang Yalaman ang wech, Kapna Peterson, Walyantir John Pompey umsak, o kasamoyat, lapalapen John Saikan, sang na way chekan kin Pompey, may pachoyat nan Pompey, poranyang choweta yalam wach. Kapna Peterson, kasaleta, tuwan kasampalan yalam wach, pwede yay ray, lapalapen paliwach, makineo pene, o kasoneti, apwan pen, wanset, o kasontiyan totongkan, Ong so benlay kan, belen ong non-Pacific Watch, when mawang tayen way, kanong aramas, non-Pacific Run Watch, o piltolang tiyan murkan. Hirakaryaw, niyaren may isu para proyekte sa tuwaw, kapnan Pompey, yang erchoweta yalamanam yung makosantier pa na kwalpen kanpan Tayen Way and Pompey State, o chuangan, Right Count and Government and Nanway kan, the Chief and Ewe Way kan. Kapna Peterson, Walyan Rio Karyang Kapna, yang akichon na rachmal kapne kan, kasamoy Count and Nanway kan, to walya pachay kan, nang yalamanam watch. Rekan mesan saler nang yalamanam watch, yay may ang aki kayo, kasantian tourism project kan nan Pompey, Kariyaw, ananan kamaudanan adan way pa ko nan Pompey, Kasilu, ananan kamakalitan, kailan alang way pa ko nan Pompey, o ananan laktaklan stosan, wala kan po kailan kan. Hirachoror na pilkaptolong ng wiyalaman ang wedge, sansal-sang kaunan kampan Tayen Way, Mr. Nicholson Solomon, yay, kasampalan na rai polyepen local government kan, neopene o insuno kita, kaptolong, kawait kan me pa kasaleta, wasakan me, kamumatan ko santiyan totok, ong wasapot kan, nanway kan, me pa kakuya, wasan mumwage mau o ong tourist o aramaskan. Na michum wedge ako santi memurang kaptalang kan aniyer kau nang kanta Tayen Way dan kamumueta pochet Nepan kasaleta toto kanchalan lok rienen
me nyeyer on karape me sansan pues eu michi me pan ya muren match en kamanaman la pues totokan wan la moe iraka silu option kapinale tier pakair eu sang kaunen talien sus me kachaman ki son sus karos en pompe me sabon machay sus lap on seren kapina karyang kapina o kuinan ko kosonetakan en wait pa en pompe pamuyawier ni nofe besa kriyaw en parach sompung wano me duatier sa match lelang neran suso kom kleleti ranwach po komien kapusus ni nofen te isa kriyaw kriyak te isa tuwawan parach po komien kapuya son suso en wait pompe kamutan pan kayo, iputi wiyaw takan pompe, emedre nono papa tokaro semyanin pompe. Kariyaw, komutan, nakisambari sa kwado, ni rana ni suso, o soche, tipikita tipeo, me eleyang komuyomi seltian liki, telepinan sogo, o soche mitan, chenakpen, socharen matmataw, teyak. Kasilu, como kasto pachoto posera to birth certificate puen katete rano wasan kuti rakatayo yepengan May 12 parjekte sa 12 kapna Peterson yang chowa kakasarawian ristan wasan momoich kaproy waterfall techenir me kamaular o ristan erwipakon Nikasarawian kem sa klan totokwach Kapinan pompe, wanyan tiar government and pompe, o wiya chungal sakartang kapun. Nana chungal sakartang kapun wach, epachowan kapungang monsap ispal, we kukupuran chuch and way on totokwach. Isonan kanen matelenim, lukan, nan kamye, John way matelenim, penene, o karos mayan chaweta, o piluchungata poitan to Tokyo me pauya elen kapayan penene o pompe kapna pitola o wiya chungol kapin kalangan on palikan karus me sawase laut project which me ye wilyepen pompe kanan Everson Congress legislature o karus me sapan kita chechen moni lelanso o puto. Kapna pitola na nachungal sakarata o pilpeki. Uchuchen miye wa kwelpen wasamu wichwach kaproy waterfall and kamoreti wama. Nalang matelenim na uyawalyepen monsap nan kasarawen ristan kaproy waterfall o pilsen sa pandin kapun. Puede puedan totok mesan saler. Kapun pilto papenene posap o carros puede chechen kasarawi mesan sal ni konach sa o kobokan mesan sal. Vice Speaker Edwin o floor leader Akap Mikel and legislature Mawia Williapen Speaker ni Kasarawach. And legislature committee toror and Siliman meeting younger cabinet. Niat may Ishak Shilu Riagideshak Tuao, committee and Siliman the speaker Pilada, Tuanger cabinet, o Bagair Kime, legislature Kaduaba Pantiala Nanatungol meeting, Kosanti Meban, Waragi Ranch Lishak. Kabina Peterson Kasamoyer Tron Committee Wet O Bill Gagi Eubanan the Talk and Kap Mia Ong Gabbangan Me Patroyer Nan Komomatan Kusunet Me Pagkadar Dilange Legislature Kaduabak Puen Apalta Puranda Kapali Nan Session Meban Uyawi the Waragi Ranch Lisha Court.
Kabina Bill Kasalayang Committee Anan and Apaliyata nomination me kapdulungar o me ban kapdulung. Ira kawanaw kasapul buko kon kaunan kempa and moni o me uya waliyagan budget officer. Niyala may isak payo uyagadesyak tuwaw Kabina and Don Bay, the Honorable Marcelo Peterson, Sainlar, Kisiligo Kish, Makapasa yung Department Office o Agency kan me, Itiatar Miss Malvina Nelber, Chief Division and Personnel Labor o Manpower Development, and we are Acting Director and Kamba and Moni, Chapta May Isak Limau, Lel May Isak Tuaw, Riagit Isak Tuaw. Abilitiadar Anthony Tynard, and we are William Mrs. Sherlyn Wallaby, we are Acting Budget Officer, Chapta May Isak Limau, Riagit Isak Tuaw, Lel Suneo Riagit Isak Tuaw. Met Poegi Iran Kap Yang Chowe meeting and Island Government Finance Officer Association nan Kanim and Los Angeles nanaway na Amerika. Iraka issue kamanaman lan irailkan me Kabina Peterson Itiata. Niesil may isak limaw riyakit isak tuwaw ofisin Kabina Aletier Ksiligo Kisang Speaker and Legislature me kapasa yung Kabina kamanaman lan irail iti tabukat. Brandon Tara on Port and Don Bay Port Authority, Peter Aaron on Port and Don Bay Transportation Authority, Michael Nakashane on Port and Don Bay Ethics Commission, or Shoro Tundre on Port and Petro Corporation. Irakawalu kay Misaglan Iraq, Colonia Charter Day Reakideshak Tuaw. Niyabang may isa po na Reakideshak Tuaw, Kabina and Tombay, Sailar Memorial, the Ksiligo and Kapasa on Kamba Office Agency kan. Nan Memowat e Padawan Puegi, Colonia Charter Day, ye may isa issue Reakideshak Tuaw, Imagareta Muidadar Koros me Uya Chowamele and Colonia Town Pan Totongi Administrative Leave Niala May Asia Surya Kitesha Tuaw Pue Irailan Yang Kawawi Ran Kasamwalwat. Kaunen will come back the office, the agency and job mau Pukosan Tiwat Tebano Tiesamala. Sabis me sota ban uti kan on Weibogon. Met kan sakalar kairo radio program number 12, line isap 12. Mamia sabal mamoy Iran kainama te amoy tungal Iran kalalapak a kongkak katin malbe te padawan egar telephone number silu Riau 0, Riau 5 0. The Malbete Eber, telephone and office kan makin koki, will oralapkan mesansa ler nan program wat. Kairo ireuta pilmenai mau kiset, bakay kiyong Weibogon me program wat pilban pilpato nan anan Anton Bay Public Broadcasting Corporation tungal Facebook. O agan gota kulak walu ni may siyang boros o kulak payo mo rin siya was. Kalangan o kasileliaman. Thank you.